Tumemtafuta mpaka mwisho, sasa ni miezi 3 inaelekea, na alikuwa kijana mdogo tu, kijana anasoma, alikuwa kijana mdogo tu anasoma, ako na miaka 24. Wito wangu, nataka mtu msaidizi mwema, hata serikali itusaidie vile tunaweza pata hiyo kijana. Nilikuwa amekataa shule, lakini hapo nilikuwa namlazimisha aende asome, hivyo akaleta fujo, akatoroka akaenda. Tangu siku hiyo hajarudi nyumbani, hatujaimuona na tumemtafuta sana. Tukaona tujaribu kutafuta kadogo hapa karibu na nyumbani, hata kwa kishaka. Tulimtafuta, hata watu walikuja wengi siku ya Jumatatu, kama watu 200 wakaingia kwa kishaka, wakamtafuta, wakamkosa. Tungeomba wale wote watapata hii ripoti, wakiona mmoja wa hao tunatangaza, atujulishe.